Na okulikiwa kwa banyanyimbo ba prison nigo kwanyara gochaka bene litukulia lero imeye kaunti ya Nyamira nigo omurubuli yo onyagara gochaka nonyo chaka tinza chiere tabasa bange nigo obesoke likonyara ko bwaterana asense mu yumulikite kurase kaunti ya Nyamira job mange norobotirwa senchira yoboikirano Aseri tukolia lero omurubiri obwokolika emirimo abanyanyimbo bechera nokoreka chinsemo ao imeyense ya Kenya imeye county ya Nyamira omurubiri oyu nokoreka ensemo ya Nyamira South Ekerenyo Borabu na Manga asege tuogie county enke ya Nyamira South abasaye abange monombeso kye kwelikia abanyanyimbo bwechera alafu pia miaka kuna wale wengine wanaweza kuta karibu aende sana amechapa sana karibu baki bure tunaanza angalia hiko na manaka ama na managani no mimi naongea kama Mkenya omoteneneri bo moroberi oyu Julius Kiprapus nate babuno moroberi oyu no chaka asenchira yobo ikiranu korende mbanyora amakongo make hapa Nyamira South na ni kote Kenya mzima siku ya leo kuna mali wanaandika saa 2 na wengine saa 8 ndio sasa tumefika hapa japokuwa tumechelewa kwa sababu ya mambo ya barabara lakini mwishowe tumefika na tumefurahi. Julius Kiprapus nate bangamba chikwene kyango moroberi oyu korirwe ase enchira yobo ikiranu. Usawa ni kwamba tumeenda kwa county commissioner's office ametupea ma divisions ya hapa Nyamira South na tutahakikisha kila division inapata haki yake kwa sababu tutakawa tuone ya kwamba kila upande imepata haki yake. Abamenyi ba Nyamira bachakorora omuroberi oyu mbago kiguna gutakira bali barahete amaya ase abasacha batano nomona abasubati babere banyara kwenyorera libaga lyo gochya ko babanyanyimbo bechera korwa ase county ya Nyamira ginko reporter Ndizi TV eretariane Job Maangi.